Se ti soufflo genye, il faut apkali kola. Se ti soufflo genye, bode men, il faut apkali kola. Yo, babe je nan piti ati sa men, la piti je te fè pil tiyat bode men. Nou ba li gen mou, je fè mtou gen fini. E fòm dan yon ti soumi. Yo, am ki bi ba e sa te tomba men. Te kaka men. Am ki bi sa te tomba men. Non, gado saisissement. Ok. Somme 18. Ah, yo, mbabe jwa li somme men. Bon passe sou sa mabdou la. Daye wapon boul op sou ati chèl pou la mette sou tek men men. La vle di sam vin sou la vin sou li rapide. La vin pou plas kon la bode men. Yo, on konen mge la men. Don chè, pou gen nou se pa pase kon konti la. Zant ranyen. Yo, fon jan men nou touche mbode men. Basi ba ales bode men. On fè pa fini avèk tout fil moun ap men. On li di fon jan men pou pase prem men. On kon men. Yo, avalon de chaje nou mak fèm malate a tou i bode. Non pou iti ou sa mabdou la men. So, voisin men apre de bamboui. Apre lem pou manje men chev la fèm baka manje bode. Hein? Sak pase. Beni men. Touche m. Ase men, bako kon ki an chev sa e no bode. Mwen fè tout ti zo m fèm mal men. Bakon ki jan chev sa e la no bode men. Pase baka fè zo m fèm mal men. Oh, pou ki sa la men? Baka si te malade ko sa tou no men. E, je di a la men pou jan men pou la gomba e nan men. Touche m ou kon. E, bon, sa mabdou an kon men. E, vesou la kayo bagen la pou no bode. Konjou la ge ba e nan men. Kon? E, o non di pe. Eske bakon sa va e sa fèt men? Di non. O non di pe. Cet esprit. Amen. Yo, mwen koye kat bagay liye men. Aba e to am di o non di pe. Ok, di fils. Et cet esprit. Amen. Yo, get. Ok, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Yo, m'kote sou e bode. Ma bezo te felbe da e sa mabdou la amen jou li deja men. Pa abadou e nou men. Jen pa ale abode. Ou m'pou lo batou chel pou m'dou, mba vin pou blas pou m'na bode. Ou bon? Ale je. Janje nou m'fem man la ben. Pi go ba vini nou, pi go ba voye moun sou do vyen nou bode men. Le mou ven le a, sinon man kwen avou, na pale, na gen kon kontou bode. Yeah. Ok, that's right.